ngisho suyintombi entethelelo awufani na wonke umuntu onaye wathola umntwana emntombini ngoba wena usuthethelelo wabuya wavuka wayithatha wathethelelwa. Ngabusabuyela odakeni khona odadewethu abanabantwana yile bathola abantwana bese yiphatha umuntu ungathi akasemuntu akekho angayinikeli iphutha washibile yasemhlabeni nje kusuthethelelo buya uqonde futhi kuze uNkulunkulu ahlale kuwe na uhlale uNkulunkulu. Akusho ukuthi masuyintethelelo sokufanele manje wenze noma yini lutho usuyintombi entethelelo uNkulunkulu uyakuthanda uyivumile wayibeka kuye. Ngizibeka kuwe amthetheleli uwezulu azivumile wathethelelwa buya endleleni yobuNazaretha. Uyabona ukuthi usuqhuzukile akusho ufuna ube yigranula wonke umuntu wesilisa khona emhlabeni. Na umuntu zele buyiqoqe kuze uNkulunkulu akubone uyathanda na